sta kar falota tale dva, ne? Taka alfa samca, ta prava. Nadaljujemo z bolj umirjeno točko in namreč nastopila bo mlada dama, kmalu diplomirana novinarka, sicer pa se šola za operno pevko tudi in zlahka zapoje tisti visoki C, tako stara gospa iz stare reklame za slovenske bombone, če se spomnite. Z nami je Tina Vengust, pridi Tina, ki bo ob spremljavi Mojce Kranjc na klavirju zapela špansko pesem El Paño Moruno in to v španščini. Ahora se presentarán Maya y Mitja, los bailadores de flamenco que vienen de Ljubljana. Zdaj se boste predstavila Maya in Mitja, plesalca flamenca iz Ljubljane. Se dedican a este baile tradicional español desde hace muchos años. Že dolgo se ukvarjata s tem tradicionalnim španskim plesom. El flamenco es un género de música y danza que se originó en Andalucía, en sur de España, en el siglo XVIII. Y tiene como la base la música y la danza andaluza, y en cuya creación y desarrollo tuvieron un papel fundamental los andaluces de etnia gitana. Flamenco je... no, fanta. Hvala. Torej, flamenko je tradicionalni španski ples, ki ima korenine v Andaluziji, to je na jugu Španije in izhaja že iz 18. stoletja. In ima kot temeljne značilnosti torej, glasbo in tudi ples andaluzijski. V njihovo, torej, skozi stoletja so pripomogli torej, k razvoju tega samega plesa, pa tudi glasbe, ciganska etnična skupina v Španiji, torej Romi. In tako je igranje na kitaro in ples in petje vse eno združeno v flamenco. Ahora veremos cómo se baila el flamenco cuando bailan los profesionales. Torej, videli bomo, kako se pleše flamenko, ko ga plešejo profesionalci. Maya y Mitja, por favor.
sabe